Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kami bertiga motor 2 V-Strom 1 GS bersama dengan Pillion menghala ke Rembau Most Wanted yau. Plan kami ni pun last minute sebenarnya. Ada member dalam grup bagi tahu, jom kita try kedai makan ni. Jadi kami ke Rembau lah ceritanya. Okay, so apa nama kedai yang kita pergi ni? Ni pun based on TikTok juga kami dapat. Nama dia Laman Salai. Sedap. Tak tiba korang kena try. Lepas tu kami pun decide main kona-kona sikit, jalan gini. Ni aku fast forward bukan kita orang buat laju macam gini. Laju bona ni. Jadi kami menghala ke Port Dison. Menghala ke Port Dison sebab kami tak nak masuk highway. Satu, jalan jam, orang dah start cuti. And then kami pun menghala lah ke Port Dison, jalan kona-kona. Ikut mana ikut Rembau masuk Makam Melewa semualah. Jadi kami teruskan perjalanan. Okay, sambil tu korang tengoklah video aku dulu. Kejap lagi kita sambung balik. Alright. Chances are lost, the castles are destroyed. We kept the doors open too long. What we held tight slipped through our hands. What we called forever was gone before dawn. Sampailah kami ke PD. Tengok tu belaki aku, laut dengan cahaya panas 36 Celsius. Jadi kami berhentilah ke Cendol dekat area Port Dison, dekat area Batu berapa lah, Batu 14 tu saya lupa dah. Ni kami lepak lah dekat sini. Batu 4. Jadi kami pun layan Cendol, ABC apa semua. Kami pun terus bergerak balik pun kami tak ikut highway juga. Kami decide untuk menghala ke Sendayan, untuk singgah di Masjid Sendayan. Jadi inilah perjalanan kami. So banyak kereta, tapi short lah. Nama tak ada jangan lama kan. Jadi kami teruskan perjalanan. Okay, kejap lagi aku sambung lagi. Chances are lost, the castles are destroyed. Alhamdulillah sampai juga di Masjid Sendayan. Okay, so ini ending video kami. Okay, kami pun solat di sini dan bergambar. Tengok sweet tak? Okay, itu saja. Terima kasih daripada saya. Bye.